Kabang i mga kalongba, kibabun, kibalangi, kipaiba, kamtan ngakren ya kami kay sulong paling kabak kong san kalong kani, baki bangi kwa banyo ya kejingkela. Tekaway na kabang yo i kejingkela ngayo i menta kalong kabang nga appreciate ini matebut. Kamtan ya kay sulong parliamentary constituency kalong ba kinong tebut menta. Ngay tenat bawat kabay kali rugi sahi. Kabay siya bay tur rugi sahi. Ban nga kwa ban appreciate ya gani ya BPP. Ban nga kermen scam baki way ki political party rugi kren kumta. Ba konong tebut bay. Wat be ya kepisah. Nama lebih kwa baju iya kejikela. Undot kam bagi kren sepang kepisah. Kren je kejikela. Te pikwa kejingkela te kababahar bos ni watang ini apa? Kabalong kumno kejingkela. Den lay niyo i si siaba teng hakapo election. I kumba ki ba ki klem kenjing kensu. Ki klem perkatsu. Dengan i kan ni kade kabadon kam kabangaru ka message na kalian partin pipingi appreciate. Ban nga kermen scam hekini ki election gi banwan. Pi ong election of DC. Election naman ko kinong tagput ba day ban log kumni what ya kasya si pilar day ban omat pan naki party ni candidate day ban ya say namar bangiyo ni kwa ay kajingkla aba pikwa ajikla kadi ban akrben scam ba kani kajikla kanum ong banne tang mentah kajingkla kalong man ka election kadi ban log kumni kenang ba maong yupi hakamakadu nilyo isi siya ka jingkodon jong ka election nakawe ka sunset siya kawe pat ka sunset kata kadeka jingyo i jong ay ka jingkala